all of us who are gathered Personal na in binisita Lapu-Lapu. kasubong aga ni Most Reverend Oscar Jaime Llaneta Florencio, Bishop kang Military Ordinariate of the Philippines, ang Philippine Coast Guard District Bicol. Kasabay kang pagbisita, pinanginotan man ni Bishop Florencio ang sarong banal na misa para sa canonical erection kang Saint Teresa of the Child Jesus Chapel na makukuha mismo sa loob kang nasabing kumandansya. Sigun kay Bishop Florencio, dakulang bagay na ngad na igwang chapel ang kada kumundasya na magpapagirumdum sa kada personaes, manugod sa presensya kang mahal na Diyos. We ask Saint Therese to be truly present in our midst. Not an imagined presence, but a presence that affect our life daily. Presente man sa banal na misa, ang mismong pamayok ang PCG District Bicol na si Coast Guard Commodore Hinito Basilio, asin ang esposa kay ni si Evangeline Basilio. Mismong si Commodore Hinito ang saro sa nagbusol kang proyekto. I think this is more significant than going to Israel para doon i-celebrate namin yung wedding namin. It may came at a later date, 27 ngayon, pero sabi nga ng Diyos in His due time. And yeah, natutuwa ako. It is now more significant dahil this is actually our gift to God and God's gift to us. Actually, we are so grateful for this day. This is not only for us, but for the whole of the PCG Coast Guard District Bicol. And sana itong legacy na ginawa ni Commodore Basilio dito is maging instrument para mas strengthen yung family, yung family na ma-inspire din sila to do the same. Sigun sa tagapagtaram kang PCG Bicol na si Lieutenant Commander Eman Abila, Enero ngunya na taon kampunan ng konstruksyon kan chapel. Maugmama na pigiras ni Abila na mismong ang personalis ninda, ang nagtrabaho kang kapilya. Every celebrations namin dito, especially during the Aguinaldo Masses and then Christmas Mass, ang daming nagsisimba ritong mga tagalabas. So ngayon, siguro napakasarap sa pakiramdam kasi may proper place na tayo for worship and thanksgiving to God. May proper place na tayo para sa pagmisa. Sa mga maut na magpasiring sa kapilya, bukas man ini sa publiko, alagad kada aldaw sana ning Domingo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.